Hello guys once again. Iyi ni Shyazoo Trading. Uyu munsi reka turebe analyse z'iki cyumweru. Nkuko mubizi dutangiye icyumweru gishyashya ari nacyo gisoza iki umwaka. Ari nacyo gisoza iki ukwezi gold. Nicyo gisoza ukwezi kwa kangahe kwa gatanu. So let's go. Ni gute candlestick y'ukwezi yakwifunga. Ubu nibyo turi kudiringa nabyo kuko kwa kangahe ndumva ukwezi kuraba kwagiyemo. So uyu munsi nkuko bisanzwe turadukacinga trade. Ariko before we catch some trade tugomba kureba nuza previous result uko zagize iki zagiye zirangira. So let's go. On Friday we catch this trade yajya ama pips arenga ngahe, arenga 500. So twari twatagetinza ama pips angahe 150. Okay, yarakunze. Ningi nayo twakacinza ama pips agera muri angahe, agera muri 200. Ningi nayo yarakunze. Trade imwe ebyiri zo kwa gatanu no kwa kane. Dore n'indi nayo yarakunze nubwo interest baye nk'isigaho umuntu ho gatari ko yagarutse kuri iyi support igaruka gukora retest nayo irakunda. Another trade hano yagezemo agatira failinga. Ara umunsi wa kangahe wa 10. Another trade hano ntabwo yigeze garuka gukora retest but byaciyemo. So nkuko mubibona neza urebye neza last week trade 3 zaciyemo zigaruka no gukora retest. Indi ya kangahe, indi ya kane igira iki irafailinga kuko ntabwo yigeze ikora retest ahangaha. Indi ya gatanu yo byagenze gute, yazamutse amapips makeya itigira iki failinga. Gusa nka TP1 abantu bafata TP1 nayo yari yaciyemo. Nibura trade zigera muri zingahe, muri trade enye last week zabashije gucamo nubwo imwe nyine yabaye mwisigaho abantu ho gakeya, indi yarafailinga. So bivuze ngo still ni good result. Urebye anga so far gezemo hagati ya failinga. So far uko bimeze kose kuri XAUUSD bimeze neza so far. Kuri trade ya support and resistance. Izi nizo previous result as you see. Sinzi ko umuntu azahita afata ngo ni loss cyangwa iki, ntabwo umuntu ahita abyemeza neza. Gusa as you see the result went good. Zati zagenze neza. So far nicyo twaka expectinga katwanalize neza ubundi guhera mu ntangiriro z'icyumweru ukuntu cyafunze kwa gatanu kugira ngo turebe trade yacu ko twayikacinga. Ubundi byagenze gute guhera kwa gatanu, nicyo kintu turi kwibaza cyonyine kugira ngo tumenye no kwambira ukuntu biraza kugenda. Ubwanjye kuko nubwo natanze analyse neza umwanya wabaye muto cyane kuko nari mfite akazi kenshi mu ntuza muri weekend, but ntabwo nabura gukora analyse ku giti cyane ngo ndebe uko ibintu bimeze. Nureba neza ngaho kugira ngo iricinge kwa gatanu, iricinge kuri iyi strong support isitinze ku 3960. Hari support zone nini cyane ikomeye cyane iri order block mu gihe cy'iki. Nureba mu gihe cy'umunsi, umanutse mu gihe cy'umunsi ahangaha ukareba ahantu gold yatacinze hano. Nureba neza ahantu candlestick ifashe, reka tuse nk'aba haca umurongo. Nureba neza ahantu iyi candlestick yatacinze ku wa gatanu. Kwa gatanu what? Kwa gatanu what? I don't remember. Let me see we. Kandebe neza ntago ahangaha narebye neza. Katuzuminge zoom out. Gold yatacinze. Aturebe. Nureba nga ahantu gold yatacinze isitinze muri strong order block iki yo mu munsi. So twebwe rero hagati turaza twibaze ese ubundi nimba yatacinze muri order block niki twaka expecting. Of course turi expecting iki massive move upward. Turi expecting ko gold ishaka kuza kuba ibuying aho gake. Nubwo tutari tubyemeza ko buying ikomeze buying izarangiza strong buying, ariko at least igomba gukomeza buying. Ahubwo tukibaza gukomeza buying up where, kugira ngo mbere yuko tugera gukomeza buying ahantu izakomeza buying turamanza twibaza ubundi niki cyatumye iyi movement igera ahangaha. Iyo nayo predicts gusa kuba gukomeza mindura entry irancika.
Aha kugira ngo tumenye impamvu iyi move yabaye, yaraje ikora iki muri order block. Aha ngaha gold yaraje ikora consolidation, murabibona neza. Muri iyi move aha ngaha hose gold yari muri consolidation, ariko kugira ngo kwa gatanu bisoze neza hari habaye event za news. Muri nuza hari habaye news zarapushinze high, zi breaking iki ya resistance sitinze aha ngaha ku bihumbi 420. Ikimara kuha breaking, izi news event ziha breakinze zaraje zikora iki Asian high sitinze aha ngaha hejuru ku bihumbi 444. Ariko mu gukora iyi Asian high umunsi wahise ukurikiraho kuwa gatanu. Anga izi news event zabaye kuwa gatanu, zabaye kuwa kane. Umunsi wahise ukurikiyeho kuwa gatanu kuwa kane zakoze Asian high. Umunsi wo kuwa gatanu zaramane zikora retracement, cyangwa icyo twakwita pullback. Ikora pullback up where muri order block. Order block yihe y'iminota 30. Iyi order block y'iminota 30 niho zakoze. Angane na makinze zone neza. Nubona ama live stream nakoze neza tubona kizone na marking. Zimaje gukora muri order block, zahise nuziki yahise pushinga high. Isoko rya movinze bira aggressive, ari naho naje gufatira muri London session nza gufata iyi trade. Iyi trade nyifashe urabona isi moving niyo gufata trade y'ama pips angaye $500 yayo bitiricinga hanga. So turibaza ese kugira ngo igiciro gikomeze gipushinge high, niye yindi order block yabisigaye kugira ngo igiciro gipushinge high. Kubwangi kugira ngo igiciro cyonye gipushinge high, order block yindi isigaye isitinze mu masaha 4. Mu masaha 4 hari order block hasi iharyamye imeze neza cyane. Ndi gushaka kugira vuba. Order block mu masaha 4. Nureba neza ahanga mu masaha 4 price yaraje consolidating muri izi zone, irangije pushinga high, ikora high ahanga. Irangije inanirwa ku breakinga iyi low. Ariko mukunanirwa ku breakinga ya breakinze ya high yo hejuru. Indicating iki iyi yose ni order block y'amasaha ngaho iki 4. Iyi candlestick ni order block y'amasaha 4. Kubera iki? Nyuma yuko ipushinze lower yaje ku breakinga structure yo hejuru, ya high yo hejuru. Iyi blessing bira aggressive rero iyi momentum inaharivinga iki fair value gap, ariho isoko rya tacinze currently. So kugira tumenye next move ya buy, reka turebe munuza ahantu twabayingira next move. Nihe move twabayingiramo? Move twabayingiramo nabonye yonyine ishoboka ni umurongo wahanga usitinza ahanga uyu murongo. Nibura price yatacinze ku bihumbi 423 niho hari buy zone imeze neza cyane. Even if nubwize ngizi za holding, ariko buy zone nziza cyane wa holding igihe kinini cyo cyumweru cyose cyangwa se ku kwezi kose ishaka kubira ahanga ku 422. Ko ni order block y'isaha imwe iri. Nureba order block y'isaha imwe ni hiri. Nureba order block y'isaha imwe ni hiri. So ahanga ndiza neza ko mubibona ko structure kiri bullish, kubera ikiri kugenda yaje ahangaye inanirwa ku breaking zero, ikora high, ikora low, ikora high, iri gukora low. So ikintu twakwiye expectinga duciye support na resistance zacu ngize vuba turaza turebe currently price ahaniri. Nitureba neza hano hasitinze iki resistance, hano hari resistance zone kuri 475 resistance zone. Nitureba nahangaha hasitinze iki support zone. Kubwanjye support zone nago najya kwica ngo hano hejuru ngo iki nje ciki ndeba row ya candlestick. Iyi row ya candlestick hano nashyira iki support zone. So anga wita kugira ngo byumvikane neza umuntu ahitaza agahindura iki ibara. Ni mindurira ibara nka iyi ni support, iyi ni resistance. So price iramuke breaking iyi support kwaza gutargetinga iki kwaza gutargetinga short. Ahantu hari short nziza waseri waseringira ahunsi ha breakinze umuntu atagetinga short. Stop loss igomba kuba nibura amapips nibura ngahe amapips 100 cyangwa 150 gutyo.
entry zone yaba ari 436. Noneho sell ikagarukira he muri order block 410 nibura wakabisha. Oya 415 wakabisha kubera ko iri hano hasetinze order block ishaka gukubitamo igeti ko ari rejection ihambaye. Entry 436 tangani ha breaking with body candle close y'iminota ingahe 30 niba 15 no trade. Aha ngaho ni breaking iyi. Once it breaks this one, turaza gukomeza du flying until where hano hari kurusha zone 414. Ni price niramuka breakinze 476. Ama pips no stop loss yo nama pips 150 cyangwa 10 bitewe na kandi stikira bayifominza ya breakinze aha ngaha. Ni ibintu mumenyereye mwese. Entry 476. Entry 476. So guys, ni ibingibi turi kuri gold analysis. Day 16 no munsi wa 16. Yeah, this is the analysis for today. This is how I write these things now. Yay, Jesus. Long position, my friend. Long position. TP now. Oh, yeah, is analyze here. So guys, is this. This is today analysis. Day 16. So guys, mwakoze kuba natwe Shyazoo Trading nakagaruka. Ciao ndagiye. Koresha entertaining talks. Hi bro, hi. Can see you guys. Yeah, today I making the short. Gusa currently iko nshaka ku breaking iyi support isitinze ngaha. I won't see breakings iyi support. Entry ya kuri entry 476 kuri gold. Guys, mukachinge trade. Pips stop loss igomba kuba nibura ari kangahe? Stop loss nibura weho urageranya ukavuga ati okay ishaka kumuvinga ama pips ukavuga ati at least hano nibura 460 stop loss. Yeah, stop loss ushaka kuyitugira ki stop loss 460 nibura ikaba ari amapips agera muri 150 gutyo. Yeah, so guys, akangaka ni ko umuntu yaba kacinze. Yeah, live too short cyane, tuzagikemura n'iki kibazo cy'impamvu iri kuba noya cyane. Kwinjira ari uko body candle close iminota 30 ya breakinze iki resistance ikayi breaking away above. Ku breaking resistance nawe mvuze ngo kuza ugakora rejection candle ya no ku breaking resistance with body candle close nta kindi. Once ya breakinze you wait for retest, utegereza retest then igapushinga hashya. Ni namanuka ngaha twashakira iki sell zone. So guys, mwakoze kuba natwe Shyazoo Trading. Ciao naho ubutaha guys.